the Lord has truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who through the resurrection of your Son, Jesus Christ, gave rejoicing to the world, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joy of everlasting life, through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Please kneel for the Jubilee prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ing magmisa tama po'y Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Magsayat tamo, iti aingal do kewana inginu. Alleluia, alleluia. Magkantang naman it kinginu, urian yaking masayang kulisa. Malaos tamo kambeding masayang musu
Sasamban king Ginong Diyos ni kaligtasan. Iti aingal dong gewanan ing Ginoo, tumulata mo, magsaya tamo. Iti aingal dong gewanan ing Ginoo, Alleluia, Alleluia. Gusto niyong tumulaya ing banwa, gusto niyong tumulaya ing ato, gusto niyong dinayari at samahan, ito'y sa kikapuyan ing Ginoo. Iti aingal dong gewanan ing Ginoo, tumulata mo, magsaya tamo. Iti aingal dong gewanan ing Ginoo, Alleluia, Alleluia. Kilagyan ng paning anak, ang paning banali Espiritu, Amen. Ginong sinubling mebye, manatiliya kaya kayungan. At keka antimurin. Kanitipong Santa Misa, antimurin, iabe tayo karing panalangin tamo, kakatamong kaluguran na Santo Papa, Pope Francis. At ban kanitang lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, kasibay kimip nung kapakumbaban, sisyan tamo ping kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang ing memili at dininan mo lang pamikatagon ding makasalanan, Ginoo pakalulo, Ginoo pakalolo. Kristo Jesus, ika ing memili kang San Pedro, bistaman yang lingad na kang, Kristo pakalulo. Kristo pakalolo. Ginong Jesus, pinili mo kaming ngeni, ban kanita, ipasyag miya ing maya pabalita, king ika sinubli kang mebye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalolo. Ing Diyos sa mayupaying totoo pakaluluwa na katamu, at king pang patawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana king biye alanangga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mapamakalulungig pami, king pamagmasusyan mi, king kamatayan, ampong pangasubli ng Mebi Kristo, at danan mo kaming kapaldanan. Isundo mong itugtog king balayan mo, ing kalam ning banwa, ban king ganap akatimawan king kasalanan, tumulaya king banwa, amaygit palak king miyabye kayang kete king yatu. Itiyadwan mi king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo, amabibiyem pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King Aldo ning Pentecoste, isan Pedro nga nakang karing Hudyo. Kailangan da nga balo ring sablang memalen ning Israel. King masalang tuto, king iting Jesus, ing pinakuyo, king krus, ya ing gewa ng Gino at Kristo ning Diyos. Inyang dimdam daring tao iti, meligalig lapilubluban, at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol. Nanuing sukat ming daptan kapatad. Pekibat ng Pedro Carela, sumisi kayo at painggulot karing kaya kayong kasalanan. Ing metong at metong kaya kayo. At pabinyag kayo king lagyo ng Heso Kristo, balang mipatawaran ding kaya kayong kasalanan. At tanggapan niya ing Espiritu Santo, ing regalo ning Diyos. Uling impenga kuna ning Diyos para kaya kayuya, at para karing kaya kayong anak, at para karing sablang at yuking marayo. Ding sablang awsanang lumapit kaya ning ginuta mong Diyos. Miksalitaya pang malambat karela i Pedro, king kapamilatan daring miyayaliwang pamagmatulid, at nga nang menagkat karela. Iligtas yu ingke kayong sarili, king parusang daratang kaniting marawak alahi. Meniwala laring keraklan karela, king aral na. At tinggap da ing sinabi na, at pepabinyagla. Kanita muring aldong ita, ang galang at 5,000 katao, ring miragdag, king kabilangan da. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ingyatu mitmuya king kaya pa ning Ginoo. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan at apanaligan, sablanang depatan, kaluguran na ing hustisya at ing katapatan, kakatmuan na ing yatu king lugod na. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Dapot ing Ginoo ingatan nala, retang ating takot at gagalang, at sablang manalig king lugod na, iligtas nala king kamatayan, king panaon ning dano, di na nalang pamangan. Ingyato mitmuya king kaya paning Ginoo. Ing Ginoo yaing katang kapanayan, talasawop at kambilan, maligaya kami ulina, uling lagyo ng banal, panaligan niya.
Ingyatu mitmuya king kaya paning Ginoo. Iti yay ngaldo at tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Ingino mantabi kaya kayo. At keka ang timurin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Makatalakad yang manangis i Maria, luwal na ning kutkutan. Dinukuya kabang manangis siya, at linawe kilub na ning kutkutan. At inyang ikit adwang anghel, amakaimalan maputi, makaluklukla king pibilyanan king bangkenang Jesus. Ing metong king kabuntukan, ating metong king kabitisan, kitnande, babae, o ba't kikya ka? May kibat siya, kasi kinwari ing ginuko at ekubalo nung nuredela. Pangasabi na niti, may likidya at ikit neng makatalakad ka rin i Jesus. Dapot enebalo, king ya i Jesus. Kitna ning Jesus, babae, o ba't manangis ka? Ninong panintunan mo? Balo ng Maria, iyang hardinero, inya sinabi na, nung ikang kinangwa, kaya Ginoo, sabihan mo kanako, nung numedela at kwanan ke. Maria, nga ng Jesus kayo, inarapani at sinabi na, Rabboni, nga nawari king Hebreo, Maestro, nga ng Jesus kang Maria, emo ko tatagkilan. Uling eko pa, pepaitas papunta kingig pa. Munta ka karing kapatad ko, at sabihan mo karela, king paitas na kong magbalik kangig pa ko, at igpayo, king Diyos ko at king Diyos yu. Inya pintala na lang Maria Magdalena ring alagad at sinabi na karela, ikit ke ing Ginoo. At sinabi na karela, ing pasabi ng Jesus. Pakamalang kong kapatid, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kakayangan. Jesus, King Bayong Tipan, dininano pong ulaga, importansya ding babay. Ken Jewish context, ding babay po second-class citizen lamu. Inyapin, Eropa kibilang ding babay po paring anak. Edo papansingan na niya, ding babay, kanita, they are considered as material things.
mababala panlalawi karing babay, properties lamo. Agyang nanonggawan mo keng babay, pamisali yung babay, asali yung babay, uling mababala po panlalawi karing babay. Pero keng New Testament, Jesus dininanong pansin ting babay. So lawin nyo ing minunang diling may kasala, iyapi ni Eva, babae. Ngeni, king New Testament, the first to receive the good news of salvation is a virgin woman by the name of Mary. Iya ing minunang diling tinanggap king mayap abalita na ing anak na ning Diyos may bait siya. Iyapin po'y Mama Mary, virgin woman. And the first to receive the good news of the resurrection of Jesus is Mary Magdalene. Nya atino pong dininananong ulaga ning Diyos ding babay, tinas na no kabilyan. Anyapin ing mumunang diling meka-receive king balita na Jesus sinubliang mebye, iyapin po'y Maria Magdalena. Man king lalaki. Bakit po kaya? Bakit king meto nga babae? Kasi po, den babae sa guliya sabi raw. Ako sinabing den babae machismis lang. Po sinabi ito. Ding babae sa guliya kalat daw. Amen. Sabihin mo yung makanya sa guliya kalat na. Nya pini Maria Magdalena, iya po, ing meto nga makasalanan, fallen woman. Mama Mary, tinggap na yung balita, a virgin woman. Inyang sinubliyang mebye Jesus, a fallen woman, the first to receive the good news of the resurrection. Bakit po? A fallen woman, 7 spirits na po, demons, pepalagwan tinabi ng Jesus ting 7 marok ay espiritu kang Maria Magdalena. Makasalanan niya po'y Maria Magdalena, pero iya ing minunang diling tinanggap king mayap abalita kay ba ng tinggapita pintala ni San Pedro. San Pedro naman, lawin ni San Pedro, lingad na yung ginuta mo. So ilang adwa at ilapong diferensyang pareho. Maria Magdalena makasalanan niya. San Pedro, ligad na yung ginuta mo. Pero lawin niyo po, meging banal lang. Nano pong burin ang sabihin ini, wata palang yung meto nga makasalanan, magbayo ya, diigne po. Itang taong sasabihan tamo mekad mapangadi. Deigdo paretang taong ordinaryo keng kasalpantayanan. From sinner to a saint. Kasi talagang Maria Magdalena uling takalya po agawang kasalanan. 7 marok ay espiritu. Lawenye, dakal ing kapatawaran tinggap na, dakal ing lugod, ape pakit na. Anyapin po, o ito, o rin ring mapilanasangkan, pota palang magbayo yung taong makasalanan, aliwayo, tatakot, ipasyak ni ing maya pabalita. Po? San Pedro, lingad na yung kinutam, may katalo na lingad. Pero yapa,
Inmumunang diling Santo Papa. Aliwa pala po atang magbayo. Nya ing karelang pa mag-preach, Maria Magdalena po San Pedro, o ita po yung tanda na ng pamagbayo. Mune, apatok naman. Ing taong migbayo na, siguradong i-proclaim ni Jesus as sinubling mebye. Anyapin po, oras eta mong magsalita tungkol king ginong sinubling mebye, buri nang sabihan eta pamigbayo. Ulitan kaya po, ninuman bubulat, ne papasyag Jesus, papumigbayo. Balo keng balo yung migbayo, panayang magsalita. Papasyag ni Jesus, asinubling mebye, kalupa ng Maria Magdalena. Nya nung etapa po mag-preach, nung etaya papangaral ni Jesus, asinubling mebye, buri nang sabyan ito, etapa migbayo. Tanda na niya po ini. Itamuan, kailangan i-preach tayo ang ginom sinubling mebye. Dakala po kaya katamong Katoliko, alam, makanya na mo, makaela bubulan, oras tinggap me, Kristo king biya mo, malyaring, me ipasyag, malyaring, me idake, karing aliwang tao. O ini po ni, babiyekya mo pong alimbawa, Maria Magdalena, metong ang makasalanan, pero niyang akilala na yung Ginoo, pisyak ni karing aliwa. Makanyan po saning malyari kaya katamo. Kailangan akilala tayo. And yet, faith is a gift from God. Anya akilala bala na rugo hardinero yan. Kikyak kay Maria, pero inyang Jesus, inawas na Maria. Maria nga na, timdam ng Maria, kanita niya pa mo, akilala Jesus. Buri nang sabihan, tayo po akilala in Diyos, nung na ipakilala in kayang sarili. Jesus called her name, Maria. Po, ating demonyo, baloy po nung nanong pamiyaliwan ng Jesus ang po yung demonyo. Jesus, the risen Lord, calls us by our names, and the devil calls us by our sins. Paninakatamong awsan, ing kasalanan daw, yung didikdik ng demonyo. Pero Jesus, the risen Lord, He calls us by our Christian name. O yan po niya, Maria nga ng Jesus, kanita niya pa mo akilala in ginutang. Faith is a gift from God. Nya adwanta mo pong ngeni, kingapong Ginoo, na di na nakatamong kasalpantayanan. Akilala tayong lubusan in ginong sinubling mebye, lawenyo, aliwa mo po Jesus, iyang sinubling mebye, itamo, susublina, in bieta mo. Ulitan kayo po, Jesus, aliwa mo, iyang sinubling mebye, itamo king pamanyubli ng mebye Jesus, susublina ing bietam. Susubli, misusubi. Susublina itang bietam king paraiso. Nya sinabi ko po kaya kayo po atang makinabang tamo, we become what we eat. We become like Jesus. Anyapin po atang sisimbaka, makiradam ka kayang amano, at tatanggapan may Jesus, we become like Jesus. Susublina, ing bietam,
kasanting na po. Ita mo, misubli na yung biyeta mo. Misusubli na po yung biyeta mo o misusubi. Kailangan misubli. Itang biyeta mo king paraiso. Misubli. Anya Jesus, misubli ang mebye. Ban kanita, isubli na in bietam kanitang minuna. Iyadan ang poyeba, kaya bede yung Diyos. Ita mo sana, misubli in bietam king paraiso. Amen. Pakamalang kong kapatid, kambening tula, king pamanyubli ng Mebye Kristo, marapta mo king Diyos ay pata mo at manalangin. Pekirandaman ala at pekibatan ding panalangin ng anak ng binang pakamalan. Manaligtang pakirandaman ala, ring kakatamong kayadwanan. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Bangding pastol, panimulan dala king kasalpantayanan, at suyuan dalang mong lugod ding kawan, apik katiwala ng karelang Kristo, imaya papastol, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Baning kabilugan niya to, makapagsayaya king kanwanan, nintune kapayapan, in kapayapan, ababyenan mismong Kristo kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Banding magkasakitang kapatad, aranasan lang miyalilantula, in karelang lungkot, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Baning kay katang komunidad, may kakasalpantayanan niya sa at tetagan mo niya patutu kimpaman yubli ng Mebye Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Ngeni adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ipagkalob mo sa ingke kaming kayadwanan. Oy pa, balo mo ring dakal ng pamangailangan ning kekang balayan, king biye kete king yatu. Pakirandaman mo kami at pakibatan mo ring panalangin ding sablang sasalpantaya keka. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristo, Ginumi. Amen.
Manalangin tamo, kapatad, bainting kakatamong dawon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupaing totoo. Tanggapan niya sana ning Ginoy tingdaon karinggamat mo. Kingi kapuri ang po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi ka sa plala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugodaig pami, king pakalulumo, tanggapan mo sana ingayain ding anak mo, banking kasaupan ang pong pamagluwalo mo, era abating intinggap da na keka, at kamtanda pa ing alananggang kalam mo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing gino mantabiya ke kayo, At keka at timore. itasyo laring puso yo. Makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulit, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o gino, lalong-lalo na kaniting panahon amiyay niya'y Kristo ing Paskwami. E napikakunwan dinaw ing sarili na para kaya kami, at pamilatan na kaming alam patna king arapan mo. Bistaman mi daw niya king sakripisyo. Dapat ngini ing korderong miyayin king krus, mabyeya kapilanman, at enamate pasibayo. Inyasat maglapo king tulang darala na niting Paskwa, ring sablang tao king mabilog ayato, magsayala, at antimurin, ding sablang upayang pong anghel ning banwa, daralit daw ing kekang ligayo, alang tuknang ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ikpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimoing titipangambun kareting ayin mi, ban pabanala at para kaya kami, dawa na lang katawan, ampong daya ning ginoming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob tinawon ing Biena, king pamaylas sampong kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuwanan niya iti, ikay man at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amay dawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kaibat ni nga punan, kinwaning kalis. Pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na, kunan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon ilananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Ipasiyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Inya ngening gaganakan mi o mapamakalulong igpa ing kamatayan an paning pangasubli ng mebye daraon miyakeka iting tinapin ning biye ating kalis ing kaligtasan lain ming pasalamatan keka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng daya ng Kristo, tipo na nakamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing banal akapalungan mo, ang makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng Florentino, ing obispumi, Ipasiano, ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ding diakono, ding sablang tapat, susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, lalong-lalo na Ipapa Francisco, king pakalulumo, idala mula at ding sablang mayang nabiye, ketang masalang arapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kambe ningnuan a Birhen Maria, Indo ning Diyos, kambe ng San Francisco, kambe ng San Jose, ing esposo mo, kambe daring nuan apostol, adan timurin ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king kekaban ding panawon, apurian ng pong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Heso Kristo kekang anak, king kapamilatana kambena pong kayaw, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya keka, o Diyos ing panglubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king igpa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabus mo kami king sablang marok o igpa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabun mi. Banking kasaw paning pakalulumo. Mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan ang pong pagsadyan miing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, Ieso Kristo. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalik nanding kasalanan mi, no na ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banal akapulungan mo, layon meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburihan mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginong sinubling mebie, mantabi kaya kayangan. At keko antimurin. Pakita mo kung ngeni ing waganan ing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po kaya kayangan. Ngayon ginutang Yesu Kristo, ngayon kordero ng Diyos ang milalakoking kasalanan ng iyatu. Tanggapan tayong uling nuwan lading mayaws king apuna ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka. Dapat yagas may nga mano mo, kumayat na ako.
Manalangin tamo. O Diyos, ay paming malugod. Pakiramdaman mo ing kayadwanan mi at paulining ganap agrasya ning binyag apig kalub mo. Gawa na kami sanang karapat dapat magkamit king alananggang kanwanan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo. At kaya ko timorin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daun ne, umetana, king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat King Diyos. Hallelujah, hallelujah.